Kublai pi ki followers baru khamta me ki parlo ki baju sotana bat pe ya ki video ki bat ki kai ki jonga be dei bat ka subject mathematics te hangne ngan pen pi ya ki all tricks ki ba ki no hi kai jungi ha ki formula shwa ki kai ngi kumno ban solve ya ki ne ki fraction te hadu mantaru ki nga thrai dang bun bha ki no hi kai ya ki khna da ka ba solve kumne handai kumne Ndai pinikai no da giwe pada tricks ki ba khamsuk shu te lada pi kwa ban tip ya kata sumhaban pe ya kato ko ko video ko bangala de panikai dai hangne ngat ni pi ya kita ki all tricks ki ba kino hikai ngi hot phila ban le kum neru ndai ka khamslem khandian dai lada phile da kane ki tricks ko bangala de panikai pi kan khamsuk te lengin pe menta ya kine ki tricks ki ba kino hikai ngi yang ne ki de ki fraction te Liam no. Pihak banwat LCM uni uni de denominator. Di pinha banwat LCM uni ufsau bende a. Di wat LCM ni pihak ban le kum ne. Pihak ban le kum ne. Arsen kano, arsen R, arsen W. Di ya yang do R, arsen W, arsen. Di multiply ya kini ki factor multiply kini ong ni arsen R long sau, sausen W long sau, sausen W long sau. Di LCM hang ni udah sau. Dia menta uni denominator uni pinhab divide uni pinhaban divide kan kam slam khandit dei phile komne rukalong sau divide uni sau pio iwe di uni iwe ibami na ka ba divide pinhaban multiply by the numerator di iwe sen r kalong r nangta kaju uneru uni r divide uni sau pio kanu pio r Ini r bami na ka divide p multiply by u lai r sen lai long kat no real yang ni don plus sign t p plus sign nang ka next liam no r plus bat real long kat no ra hapo sau nang ta p cancel no igini sau sen iwe sau sen r t p r po iwe lane answer hani kaditang Ikumni pinle aku ba pisau pe kini ki fraction da ka ba kino hikai jungi ki hikai ngi formula hoy nga ai jingero ba nga sngungu ya kino hikai bala hikai nga ha ka ni kor kom re yamanta kat ba nang mi isngi ki tricks ki dang mi khambun te na kata kadaw nga syam dak ki we pade ki tricks ha ka ba kar kom khen gini ki fraction kile kila ban le ru da kum we mo te piwanam snu thu bakla lada pile kom neru kalong re lada pile da ko ika trick seru ko bangala de bani kai pi kalong te lada pi ko ban tip ya kita ka easy trick pe hakwe pe ko video ko bangala de bani kai pi play shibun te lada episode tanat ya kini ki jing kai junga subhawat nam klet ban share like but subscribe ya kene ke channel ke junga